ngivele ngiku-ground, I will continue working with them. Because mina abantu bephumula angila problem labo abala problem lami besisebenza kuhle, we will continue working together kahle ngendlela ade sivele sisebenza ngayo. Mina ngangibathembisile before ngingena okoqala ngabatshela ngathi ngizahlala ngilani, of which ngikugcwalisile khona khona ukuthi ngihlale ngilawo, ngihlalile ngilabo. Izikhalazo zabo abanye bangakufakaza, izikhalazo zabo bengizihambisa edali la phezulu. I-example enye and ikhona even langaphi bayangithuka ukuthi hayi thina amagetsi kasenelisi, ngoba ngesikhathi lesana amagetsi ayihamba ngendlela ebuhlungu kakhulu. Ngamanager lami ukuthi ngiphushe i-agenda ukuthi hayi mayuyi, mina i-constituency yami ngiyabantu abadala, ama-pensioners, abanye ama-child-headed families, ngoba kule Pumula old injani. Ngiyacela ukuthi uhulumende akukhangelisise, hayi kwakhangelisiswa kwangani kuba lokulelo kunengi engikwenzileyo kumphakathi wePhumula, okuyikho ukuthi ngizakhontinue ngize ngiqedelela ithemu yami ngilabo abantu bePhumula, ngoba abantu bePhumula bantshengisele ukungithanda. Even ngesikhathi ngirekholiwe baningi abantu ababelobuhlungu, baningi abantu abade besympathize lami because bebesazi ukuthi the person onguye ongirekholileyo angimazi, ngoba abanye sisonke emhlanganweni they don't even